Assalamualaikum. Jangan lupa ya yang belum subscribe, tolong di subscribe yang warna merah ya. Terima kasih. Buju kuning, ini pohon durian apa pohon anggur? Banyak bener buahnya ya. Duh, mupeng banget nih. Coba abang pulang bawa durian. Lama banget nih abang ngojeknya ya. A few moments later. Assalamualaikum, abang pulang neng. Nih, abang bawain durian montong nih buat neng, spesial nih. Yang bener bang, pas banget. Ayah lagi ngiler tadi pengen durian. Iya bener, ini buat neng. Abang ada firasat nih, neng bakalan pengen durian, makanya abang kasih nih. Nyo bang, kita makan duriannya bang. Ayah udah ngiler banget nih dari tadi. Makan kita baca doa dulu ya bang. Iya, baca dulu doa sebelum makan neng, biar berkah nih makanan duriannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Enak banget nih durian montong, Bang. Nyam 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 nyam. Nyam nyam nyam. Durian montongnya mantep bener ya neng. Abang juga doyan kalau gini mah. Mantap. By the way, Abang beli di mana tadi, Bang? Abang tadi kagak beli neng duriannya. Abang cuma nemu nyantol di motor abang. Kayaknya sih punya penumpang neng. Jadi abang kasih aja ke neng. Apa? Itu mah punya penumpang kali, Bang. Abang bukannya balikin penumpang, malah ngasih ke Ai. Gimana sih, Bang? Hehehe, maaf neng. Durian montongnya udah di dalam perut nih. Gimana nih? Gak bisa dikagak keluarin.